nosil za eno kamero. Meni se zdi, da pestoterju. Ej, se je bil stativ težek, 10-krat težji kot kamera, kaj. Andrej, a imaš ti štrk pa lojtre ali ima Garmin? Kjer štrk? Ja, je spuskuje parkaš. Veš, da moram en tak krompir dol nositi? Nimaš roke, res tudi. Ne, se te ne vabim gor, no. Sam ne vem, kaj bo s tem krompirjem. Olja pa nima. Bom jaz ponesel olje. Pa žerjavci pekel, no. Da moraš najprej žerjavco imeti. A si jama, da si potak. Zdaj, se ne bom hvalil. Da mogla imeti kosti iz titana. Ti! A ja, kad propadaš. Da se kar naprej razsuvaš. Union je še zmeri ta boljš. To je pivo. Union je pa stavnica. Po njem dol, da so videli, da ne žagaš tazga. Andrej. Franček. Marjan. Matija. Stari. Tukaj. Zdravo, jaz sem Jaroš in ne maram reklam za čistila. Jaz sem pa Miha. In dobrodošli v javorski šoli. Jaz sem David. Mateja. No, Denjel. Mič. To je nujno. Tako. In to pa kar že mar naprej. But now this is completely clean.
This is just to sit. Yeah, the rope is 16 years, so this is just to sit down in there. However, now we often use, particularly for large sharks, use this one as well. This is called Pantene. It's also the rope. Yeah, it's also the rope, and it in a way helps you. It helps you. First of all, it pulls the rope through. Ja, boš kar steno uporabljaj, pa stopaj pa se odrivaj od nje, pa tako. Pa ne preveč po kolenih. Ja, to sem se kar fajn. No. Ti iz zunanje strani kovino probi zapeti. Bolj se na druge dele telesa upire. Bravo, tako. Ker se ti bo zategnil na kostu, Zdaj pa prižeme naprej potisane, ne? To je to. Čakaj. Daj štrak potegam skozi prižeme. Da ne boš padel nazaj. Ej. Ne se kar upet. Potegam štrak skozi. Da ti ne teče za te. Tako, ja. Više jih predstav. Da če ti zdrsne ali kaj, da ne boš toliko daleč padel. Pa ne speniti. Z petimi. V peto brežemo porineš naprej po štriku. Ne? Tako, evo. Manj? Tam je zanka. Zdaj bilo fajn, da jaz to dam na drugo stran. Točno. Čez stopa. A ja, čakaj, ampak... Ja, ne, to bo čisto redu. Ja, to pa ni v redu, da se za zgoren štrak grabiš. Zmeraj se grabi za un štrak, da je pod sanderjem. Ja. Če se že. Čeprav zdaj si v popkovini, se obesi na popkovini. Ne, kar še po štriku. Kar štrik še naprej. Žimar naprej potegne, tako ja. Kar še naprej do konca, dokler nisi čist na ravnem. Zdaj se pa potegne na višino pritrdiča. A že deluje? A že deluje? Drugo roko padeš dol. Tako, proluli. Tako, še. Višino pritrdiča boš pridati. Tako. Zdaj se pa kje potegneš, pa izpneš. Ko se dereš? Kje si? Najprej za spodom da. Najprej za spodom da stopaš na lista. Ali dok sem pregledal, se mi nekaj